Pemirsa mekatah genah daya tarik wisata DTW ring Kabupaten Tabanan sampun meduwe sertifikasi. Daya tarik wisata DTW ring Kabupaten Tabanan sertifikasi punika inggih punika HAL Clean Health Safety and Environment CHSE saking Kementerian Pariwisata lan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Program sertifikasi puniki kemargiang pinaka usaha ngejantan krama antuk mawisata utawi ngemargiang rekreasi sanetrepti ring tengahin pandemi COVID-19. Kepala Dinas Pariwisata di Tabanan IKD Sukenada Mausang dawag panguntat panglimbakan pandemi COVID-19 sujatin nyane di Kabupaten Tabanan sampun medalang sertifikasi sekali inucap majeng para angkaning akomodasi pariwisata nanging kuentenan saking pemerintah pusat Kemenparekraf taler medalang kebijakan sertifikasi CHSE. Ring sajroning akomodasi pariwisata kepatutang madue sertifikasi inucap melarapan ngelaksanayang pendaftaran mandiri. Nampenin kahanan inucap akomodasi pariwisata ring Tabanan sampun sayage nanging antuk ngejangkepin sertifikasi CHSI saking pusat puniki mekata angganing akomodasi pariwisata kantun ngarepin piambeng. Sili tunggil nyane santukan iwang tatkala ngeranjing ring akun. Raw mangkin paiketanipun sampun melik bagang sareng bidang sanema paiketan Indik pikobat inucap sepisanan rajak ngelaksanayang pendataan ring kuentenan akomodasi pariwisata ring Tabanan majeng sanes sampun madue sertifikasi CHSI saking Kemenparekraf. Di Tabanan nureksain DTW ring Tabanan sanes sampun madue CHSI saking Kemenparekraf inggih punika DTW Ulun Danu Bratan miwah DTW Tanah Lot. DTW sanetiosan kantun ngelaksanayang pendataan sesampun sadurungnya nikaicen sosialisasi ring lapangan. Ngenenin indik vaksinasi COVID-19 majeng para angkaning pariwisata ring Kabupaten Tabanan, paiketanipun sampun nampenin sareng Provinsi Bali melarapan ngemargiang pendaftaran mandiri ring tautan sanes sampun kaicen oleh provinsi majeng para angkaning akomodasi pariwisata. Pangupaya puniki pinaka silih tunggil cara sajroning mastikayang rasa deg-deg wisatawan tatkala rauh mawisata ke genah akomodasi sanewenten ring sawewengkon Kabupaten Tabanan. Manik bisnis Bali nguningayang.